šutirao u okvir gola. Hrvatska jednom. I to je bio taj gol. Pa moram da vam kažem, Zlatko Dalić, ja mislim da je on i moja generacija, jedan fudbalski mudrac koji je pokazao fudbalskoj Evropi kako se vodi utakmica u ovoj fazi takmičenja i na ovom nivou. Znači, jedan selektor, možda i podcijenjen u medijima, ali on je danas pokazao kako se igra protiv, po znacima navodnika, velikih. Dobro, Brazil je igrao s igračem manje. Ako uzmemo Neymara, ne znam kakva će statistika kod Stefana da bude, ali moja je malo jača. Kod me je matematika jaka stvar. 8 izgubljenih lopti u prvom vremenu, 4 padanja. Jeste postigao pogodak u 16. minuti. Elem, da skratim, Brazilci su imali neviđen peh što se on oporavio. Zašto? Zato što usporava igru, zato što je u centru, zato što je meta. I sve ovisi o njemu. Oni su postavili danas utakmicu, stali su iza lopte, četvorica u bloku, izuzetno dobrih igrača, o golmanu više neću da pričam. Trener je napravio na prošlu utakmicu jednu taktičku izmenu. Pašalića je stavio da pomaže ovome Sosi, da zatvara njihove brze igrače, da prebaci težište igre kroz sredinu, što je i cilj realno bio. Zatvorio ih je do te mjere da, bez obzira što su imali par polušansi, ipak su polušansi, imali su i taj posjed, ali sada ne pričamo o posjedu. Na kraju te cele priče mogu samo da im čestitam, jer voditi reprezentaciju sa 3,5 miliona stanovnika i izbaciti jedan Brazil koji je glavni favorit bio, a njihova favela samo ima toliko miliona stanovnika, je enormno veliki uspjeh. I činjenica je te izmene što je napravio, ono o čemu vi pričate, taj Oršić je doveden iz Južne Koreje. 4 godine se kalio Južnoj Koreji. Vraćen nazad, tako je. Vraćen, on je malo divlji, brz, ali samo još ovo da kažem što mi je upalo u oči. Trener u 118. minuti, čovjek ide 4-3 u kontru protiv Hrvata. Oni uzimaju loptu i u završnici imaju, kad postižu gol koji je bio srećan, ali ih je šestorica u 16 tercu.